Kasunjuk kirang bashnong border area kalapan pau ya kajing persya halor kajing temu ke sarkar jela banbu ya ki border outpost ha kashnong thatrang teso ki bahap apo kathan ribhoi bat khapur Assam kene ka khenhon kalong bakim songdei banbu ya kini ki outpost ha kini ki atli ki jaka namar bakilong ki jaka ki basuk basan bat ki balat na kajing ya kajaput bajing songsir kene ka khenhon kalong pat bakam persya ya kajing bu ya ki outpost sendrei de banbu ha ki jaka badon kam habaklan chakilat thai khubor menta ka santri unai wen u president ka SKRS border area o ba blik star sotun ulong baka kenhun kladawa ya sarkar Meghalaya baka dei banbu ikini ki outpost ha ummat bat umtuli ki balong hapdeng jong kathan molos nai kisnong ki bajangai kawai na kawai pat kumba 8 kilometer bat ki basong sir uni orang ba ulong ba umsung ya hap jungmut ya kata ka jingong jong sumbut menteri rang ba ka jela o ba president tinsong ba umla banbu ya ki police outpost ha ki jaka ba ya ka japut namar banakaliang ka Assam kaladap ban hadu santli ka outpost ha ki te ki jaka badan kijing ya ka japut kajing geli hangni kalong balai baka Assam kala banbu ikini ki outpost ka baka jela Meghalaya kamlapat banbu kene ka kenhun kala airu ya ka dorkhas ha UCM ka KCDC khanang ba unla ban pinsngau ha ka regional committee ka ban ya pen bai biang ya upot usam ha padang ka jela Meghalaya bar Assam ha ka ne ka sin ka baar ka bai dei khamtam e bar ka blok tu Yang chung u deputy chief minister ba Preston Tangsong ba nakabantang ketukai cing penbang chung sarkar ban bu ya ka ya ti atri ki opus hapo border blok tu ke ngiyo ha ketu kapor ya ka cing pentip ya cing pensai na kaleng deputy chief minister ka ba iong ba ngimla ban bu ya kenika ya kini ki atli ki opus hapo ka sekaya kecil tadi mengalami nak ketuka komiti lipai no sa senong tinggi lalu empat ya gawe ke komiti tebalong ka cenar komiti cong kini lai teli kirai angkat bangi ka syukur mbak senong botar area tak ada karai catarang karai nongtung bat kini ka syukur mbak senong cong botar area tinggal simlang ya karai ba nak benta ke apus hi ngin kerpan ya ka sarkar Meghalaya baka dei banbu bai sikita ki caka ya ka cia ngila air ya ka caka ka bangila pandang ban suai sunghai ka ka caka ka dei ha ummat bat ha umtli ba namar ba ki nong sung snong sikita ki snong kumba ngila tip ngila pa sek sarkar cing tho baro ki kapten sung snong ki don hadu art sau tli snong swa ka nega cing penbaik pun atau pentah cing peneka pistu ada ka sarkar kan ai swa yang ia ki nong yada kan kenang ba ki pai ba nong susnong cungi stai kin lai na ka cing rit musim ka cing sha nyon bin na ka pentah cing ka Assam long ba ki pulit ki cungi temene halo cing ka takarai larai kan cing tho ha sha uti minister pan ikan kecuka ya kan kecuka cingkerpan kat kumkarai subataga senar meeting ka pangilum hakita ki live pun ru tali kisnong ki bodo po kataga than ke chungi ke ngila pha ikan cingtho hab sub minister mane tu chief minister ru lo ong kum tahi banbu ya kan nika apus kataga caka ke bi ka cia ni shifting yo kadon ka cing wit kanika cing penbiput sya ay ngubengin bu suano sya po kanika san Meghalaya tanagalang chungi tingi ong ba ngim snu ya hap ngim snu sngan ba ladan bu ya ka sa atli ka opus maring ladon ya kanika opus po maulosnai na po maulosnai tarang kadon takumba 1 kilometer tam hapo 1 kilometer tenaterso ha maulosnai ru kalong kumtahi kan bakatai ke snong ke bastai skmat fat ke balong nadu namalus nai hadu umat ke don kumba 4 kilometer tam e dan nakalian sungi ni sungi ha hi lagu no kumno ka apu si ke de bandon ba hatai ke hapo trai kita ki snong khasi nang melio ban ya dai ya ka ya kai ba nong snong ki snong kin slu pindon ki so sngai jadi suyo mesim habis di noya ki don bat kumbalong benta namar ba kanika
ka cuba ka baan ka lian sung di Chimistar Manero ong ba kami ha bangin bu siapo diskut ri namar ba yo katut ikan ka chimpan betput ka baan Patrai pilayo I hadien ba nagaliang ka jonga kum lokal MDC jong ka dong ka thai haka laitrik na de banlom ya kisenjuk kirong basno ndai tang jong ka border area Ralom yang senjuk ke rumah senong, jong ke maulas naik area. Kebekentuk ya ke senat right terso, bat ya ke senat right tar. Bat ngisu kemen bah ketugus ngi ngilasim ke wai gerai. Bat dalai leiru nginam syak, bah ke sorkar kan bu ya ki border outpost hang te ya po ke senong tarang bat ke senong terso. Kebat sungu kemen kalong bah nakaliang jong ke senat right terso, bat ke senat right tarang ru. Kila keren dah ke basai, bat ki klem demand outpost bagani ke sarkar kumno kanun ayangi dan lilay na way ni kinokran uang ba pinbo outpost pinbo I pulit na kamanda di knai nam ta ki knai ngladon kimiao gimdon kam bat ye kini ke outpost ni don kam man busa block tu ke border ke jong bat kani ke outpost ru ke bawan menta ke ke border outpost BOP syai kedar ti kumno kala bonong banbo hapo terso bat athaban te hakabede bakani nakaliang jong kisinyo romba sunong ngijingalam jong president idon nang nius im jong right nongtum kilawan man kendo ruyo chief minister mane kumela yethu umtu te menta ka janmit pade ilawan man ye kendo UCM halor kene ke juk kapang ban persya ye ke jengbu ye kini ke border outpost hakasnong terso ban hakasnong tarang te ngisu kemen ban nakaliang ga jong UCM ru lailat ingi bani kendo kira-kira orang bak macam ni bat haga jengi kendo mendaga sengi nakaliang jong CM ru udan lang ka site ke jong hi ban kersyang lapan pau ya kata bat nakaliang jong la ai ke jing kular ba unshim ya ke sinjam ban ai ke jing tho so government bat non persai ke ni pi kumbala keren syakman ka asam menta kadang penkre ru nalor ki outpost pladon lupa kadang penkre ru ban bu sapo sarang ka snong teli Kau sarang ide isnong iba kamret mo kabahap apo isnong untuli. Tilada ka sarkar Asam kadang penkre syai banbu ki outpost. Why not for the government of Meghalaya kata kada kejingkali. Balai kejingkali kini kopor ngau kwa ban kali chief minister. But Preston Tensong deputy chief minister. Repeating banbu ki outpost ka Asam kadang bu kadang peniak syai. Kapan i banagaliang juga government jongi kapan dem tedong. Ke sarkar Asam te lada ke sarkar Asam gadan kade ke disputed kum mengajukan ke pos balai ke Meghalaya kum lawan bu kata kade ke jikli ke Asam ke bu ngiru ini ban bu bat syua ke jing penbaik pot penbaik sam ya ke face ke baan ngala de ban keran ya ke ne bonsin bangi de ban penbiang ki bor pahra na ke benta ban yada ban onra ke jing sngan ya ki nong song snong ki be ke jongi hang te blok tu pi kani ka wai kwa manam kajing temu jong sarkar banbu ya ke border outpost BOP hatarang bada terso kani lilai kan penpau syai kedar haba ong border outpost kan penpau syai kedar ba uput usam jongi udai tang tarang udai tang terso kedali lilai rung impedia haba ong border outpost hi kede menon border ba kumbala ong presiden ba ke border outpost ke ba ngide hok banyo ngide banbu haumat kawai ngide ban bu ham teli kau kini gide gi jaka ki bana kaliang jong garai nyong tung ru ki lapan kre ban ai gi jaka hang te po man bat kumju ru na kaliang ka snong teli ka de gi lapan kre ban ai gi jaka ti kita gide kindiat ki ba kwa ban pau te na sunggu UCM ru idon lang ba UCM ila ka mane tu bana kaliang jong kiru ki persya ai kata te na kaliang jong akom no mikmat jong kani ka dong ka thai ngamdon na regional committee namtip gajing ikran hapo degos ngin renga I nakaliang is presiden jo kesunjuk rumah senong iya tu ba deputy chief minister ula kerjai bangim la banbo dekat kum gajing ikendo jo ki mana bo chief minister uang baik ba kan sitom yang i banbo haki konflik area di kamumut ba kani keladon gajing sutu lupa ban nembo hapo borda di lada kalong hakani urkom tangi ngin persya pat hadu ke bukon ngin persya nomor ba ngimla ban priang dan Asam kadon ngirung ide bundam kumbaya keren dok meneke balai ki jingja ki ja bro skat ta po border ki jongi kidon ki khasi ki jongi mo
ki babon ki snong ki snong khasi ki jongi do kumla kren do ne la don gano ki jingja ka du ki jingja ka bajaman ka niam apo sabudaru ka jing sakem ki lainut ki samla na ka snong sabuda ha ka jing inshallah la don ka opos ka jongi te ki pulit na apo Meghalaya ki di ban kemi ki bere ka jongi rekom bolong manta ki pulit na asam ki kem kira sapo alu kencing mo kira sapo hamran bat ka sarkar ka kemla hero Home Minister jongi ukrimlay hero banagalang ka government ka krimlay dalade na file bat plidar jongi hapo gawate hekot ban pelai ki kini ki ban nyakwa ban keren do saklian ka jimbam don jongi opos jongi ka perlong ro ya ki pulit asam bat ka asam bakin le ka paman ngala keren ha council bat ka session ka ba shwa ka ni ka session ka mata ka sama session ka bangil ada ban pelong ngala keren ya ka apa district council balada ka sarkar ka bu ya ki gate banlum ka jana ngirmi de ban bu ngalayo ka assuran hapo house baga district council kan libu andre ya dum singi umda tena susi bu komunong yalam ban ipa nagalian jong kamtam nagalian jong government pi ka asam hadu menta ki development ki wan manaksi rekat bagi development na po Meghalaya ka jongi namar ngimdan ka bor pulit ka jongi kilek ka buman ki ICDS ki bompala ban komplit ki don sibon pi ice cream ro pitang su bu uma worteng badai na po Meghalaya ka mod ka asam kon pra dekat ba ka asam badai ka le ka pemon ka dawa ka longba ka sarkar jongi kamnot ban bu opus kani ka sarkar ka bamenta ka bala ai ka jikular bat ka bala depan manaban don ki border opus ni BOP na kaliang ka jongi ni kirpat ngajin dalas ngomo nada kani ka sarkar kan le ban bu haumat bat haum tuli kum kecik kuah kecungi